Znači, iza mene se nalazi čuvena železnička stanica Prokop ili ti Beograd centar. Kontraverzna stanica. I ova građevina koja se diže iznad površine same stanice koja se nalazi dole ispod, samo doprinosi toj kontraverznosti nekako. Jedan deo meni kaže super, napokon će to završiti, drugi deo kaže čemu to služi, još i ne radi. Danas vas vodim na jedno magično mesto, onako iz bajke, bar tako i deluje na slikama. Zove se Zagajnička brda. To je jedan deo koji je, ajde kažem, pripada Deliblatskog peščanika. Znači, sa ove stanice iza mene idemo vozom koji ide za Vršac, a silazimo u mesto koje se zove Uljma i odatle neki kilometri idemo do Zagajničkih brda, a usput ćemo svašta da vidimo. Čak i jednu malu međunarodnu reku koja se zove Kač. Pa stigao sam u Uljmu, iza mene je železnička stanica Uljma, koju se nadam da će renovirati, a lepo izgleda. A pošto sam prvi put ovde u životu, sad ću negde da stanem, zapravo da kupim nešto da popijem. Pa idemo dalje. Znači, izašao sam iz Uljme, iza mene ima apoteka, ima par prodavnica, ima pijac, kome treba.
došli smo na mesto gde se skreće za reku Karaš, međunarodnu reku Karaš. Elem, to je ovdje se ne vidi, ali se nazire da se tu radi o putokazu na kome piše mlin. To je mesto da treba da idemo. Neko je kupio taj neki mlin koji je bio nemački. U stvari Nemci su ga pravili, ne znam kad. Izgleda kao neka 10-spratnica. Ovo videli ste. Čovjek mi je preporučio, znači ta neka plaža ili već šta god, ne može da se dođe do nje jer je to sad privatno. Private! Izlazim iz mesta koje se zove Jasenovo i idem prema mestu koje se zove Grebenac. I odatle prema Zagaječkim brdima. Mislim, to mi je plan. Definitivno je uzbrdo i gledam u brda i sve je različito, do Duplja je bio sve onako kao vojvođanska ravnica, vetrenjače i tako dalje. Ovdje sve miriše drugčije, na trave, žalfiju, nevjerovatno. Nalazimo se u mestu Grebenac i ovdje je kretanje levo, to je glavni put, ali mi ćemo da nastavimo pravo. Znači napokon silazimo sa asfalta. Zagajička brda. Ne bi se iznenadio da negdje izleti Frodo Baggins ili možda Gandalf.